Arafo ye mo nyina akwa ba edem ba Nyansapo kasafo yin Nyansapo na waje so ama me say sanel badwem bem sa wotu wani na hwe mechi ade mentem titimfa na ye se enne anyasam keto akra Akwasidae a etwato e wo fin champion mienu aduonu amiensa no enenne yie ya be hye ho fei so ore Asantehene esusu promeka se calendar broni dia na yenso ye de enne ene ye bronya kese pa etwato eno no Otumfuo ne oti okrowie ne obrawe ngoma so ene na hemfo na manhene na brempon na kunyi e kan bom ne ahye fen so wremu ana yese de toso maako ahanu ene dunsia ni ebra opem so Otumfuo Osei Tutu ebefa abanwa se Asantehene afia pema hankro aduokono enkono ede besi fin champion mienu ene aduonu miensa Nyansapo nso ko a ena abenya no satemi nana no tena se abrofo na bayiye eno na ma Asante eye nwanwa na ye fe na ye akono sanse won mu krukru krakra efiri won mu krom efan fidie eba betwa yenwuram na afei de ekoso ewo ho abra ye twan ye hini yie no no ye fa ho amane bo no emfa entomonim emam aha Nyansapo subscribe say na like na fo adwenche fato ase emam me das ayefo say de tomonim na afei na ye wura bia na adwumadi na nkasa ekoso mema ade tochi onu age so say ade nto yie enti Akwasidae ye twato fi champion mienu aduonu miensa no hwe ye nuanum abrofo a ene wo ma ba yie pa a wo mu nyina de wonu mfidie a wo mu di free won man so a won ba betwa ene eyeda the Vice President of the Republic of Ghana, His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Maumia yenyanente se wo beba na wode enase ade abra santema sanse ebra pipi amanyuko yi no so me frank atuni ne ebra di kan ni a wo ba chia opem so eno nti emra hyebedwafo no won ma ba yehu yewura meti opoku prempe sarado asafo ene won mo na omudi akotena won mo bo modin ebo na chidomo ema obeye frank atuni di omu nyina wa ha abrofo wa ha nananom wa ha no mo afen na dwumadie na ebe sha se bro ni beka se ay colorful so re afade enkrofo afa won ho na omudi abepie mu hanma akono yie pa enu nti se de me kan no di machi na yenwuram na de yebekoso wa bia no Nyansapo yemie bie so maako na yemfa ema marefi so be subscribe be share no one like it what adventure so to ase dia mama like I said we have one of our foreigners here and we want to interview him to know where he's coming from and why he is here so let's go said dem kan na abrofo ni bebre aba enye nua ba ko ha eni ni bedi nkomo na ehu baby ofree any sentia or my brother welcome to Nyansapo TV. Thank you. Hello, thank you for having me. How are you doing? I'm great. I've been here for a long time, so I'm just happy to see everything going on. Looks awesome. So where are you from and what's your name? I'm from Canada. My name is Jonathan, and I live in Accra right now. Yeah. So why are you here right now? Well, we came to Kumasi for Akwasidae to see it. We'd heard it was super cool, and so we were interested in coming and seeing it. So you purposely came here because of this Akwasidae? Yeah. We came. Yeah. You don't stay in Ghana? I stay in Accra. Accra? Yeah. Oh, okay. At University of Ghana. University of Ghana? Yeah. Which course? International Relations. Oh, okay. Yeah. Okay, so what do you understand Ashanti culture? I don't understand too much. We just got to Kumasi, so we haven't spent too much time, but we're going to be doing some more research about Ashanti culture. So is that part of your academics work in Ghana? No, this is just out of interest. Coming to see. Interest in it, and you came to witness it. Yeah. Came to check out Akwasidae. Yeah. Thank you. My brother said he's from University of Ghana, isn't it? Yeah. University of Ghana, Accra. She stays in Accra. Now Obaha because of Akwasidae ninti, and now Obaha say Obaha ready ekoso ewa hanum. Nti yani namu yaresi benya 1 or 2 billion gusuni no medical. My brother Jonathan, yes. Thank you for having me. Thank you for having For said the two monim na afei and His Excellency the Vice President of the Republic of Ghana, Dr. Alhaji Mahmoud Maumia afei and ye say ono so ne interact no one more aba bedru anmo. Ye say yewura Matthew Opoku Prempe also for here and one near ensam so ebinom krokra ne mfo nyina one more amema so ne ade wonu amu so wogina ho no bi be matenten kokko kama ene ade ene mra hyebedwafo no
ɛna afɛ asantema no mo NPP amanyuko no mo mpanyinfo bia wo mu nyina ehwe sɛ woto wani hwɛ ne tenten so abɛhu sɛ NPP wɔnom frankaa no ehim a enye asɛm keto enti wo bɛndɛ woyɛ dɛ amanyɔsɛm ba umia ɛba no de na ɛsɛ kakra nso ɛbɛka ho ha enti ɛno ɛne yɛhu sɛ eguso a ɛkɔ so ɛwɔ ha yeguso nyansapɔ yɛ nenam enti yɛbɛkɔ so bia sɛ de ahyɛ mo bɔ no yɛde ho nsɛm ɛde bɛbrɛ mu ɛwɔ no mu ba umia ɛna sese de ɔba bɛ sɛ de nyina yɛnim no de ɔsɔ ɔba bia wɔ so ɔba no obɛduru ansa na ɔpem so nankasa wagina konwa no watena se na afeji medie ne yɛbɛka sɛ ahyɛ aseɛ prɛkɔpɛ enti saa bɛpɛpɛ ɛne yɛhu sɛ ɛkɔ so ɛwɔ hɔ His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. 1, 2. Fawushem says here 1955 hash star 776 star 1955 hash na also Jafo nti samre se wo hwe afi na Otumfuo Osei Tutu de ne nice okruwie ne okrawwie ne obrawie ma so Asantehene nankasa afi ne braso a wode nani ekire mu ewu dwabre ne nti sa wo behwe asede abribia obipia ya anyi hunu yawa eso kwabrane na enhahama atumi ene niema bebre na ekire ewo mu a enye ye na ye bekire mu ewa ha enu dikan ansa na abon se emrante kwa ne memma kintan wama wonu prokra nsafoa ene ade wono so toa so ansa na wonu sade emmen no ehyen no sapepepe ene wonu se edi anyway ansa na abrempon ahene wo faase no nananam ne ade wono to santi edi animu ansa na opunso na nkasa ba ene sade da bia ye no asrafo wa ha no aposifo wa sade mu ma wono nyina ka bambo no ho a wono mo hwe ansa na ohene betena se na kyese wono a wono mo hye na se na brempon na manhene na chiame na kuni wono di ka betena se dada amanofo beba na ba ansa na ono aba ti sa pepepe ene se ohwe yewura na fade na no kwasem ni ebobobo echeni mu a ene na fade no edam sonko a efe yie papa ohene etietia ne mpaboa so tia wode eba eti afei ene ewremu wonya bedre de na ese dwumadie no ye hya ase a ne sa
efe papa and to me friend no ahabamono kama ena yehu sesika kokko ebubobubomu ene ade ode agudie agunkom so rentoma na ene yehu se baako bia yese abrafo sekan a yede atua mu saa etua bonkum eni nifa ebubom efe pa afa sika kokko bubom ena wo hwe eche ehye no nso a tuntum ene sika kokko nso Akwasidae for the year 2023. The next Akwasidae will be on the 7th of January 2024. So what we have and now Akwasidae in that one. Akwasidae January, Asantehene Asantehene ese obia enewaba na wone no ebe kabomu edi adeno oma akwaba. If I remember you was right, the Vice President of the Republic, His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia, this year has been here 3 times to celebrate Akwasidae with us. He was here and it was mammoth. He came along with over 180 members of parliament. Later on, he came again to say thank you. Today, His Excellency the Vice President, who is also the presidential candidate for the NPP, is here to celebrate the last Akwasidae with a kid of Ashanti. It's very much the thing for Osei Tutu the second. Sebekaya, Niwe Brady Kaya, Ghana, Manganini, Abedi Ajay, Franka Guafo, Edema MPP, Amanuku, Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, Wane Asantehene, Abekambomu, Nawedi Ade, Ebedi Kaya, Wane Brazil Gafo, Tinechi, Ebai, Ebasui, Ewa Asantehene, Sanso, Ena, Ebre, Ekosumi, Obayo, Nabodi Asida, Ena, Ebre, Asantehene, Enanso, Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, Ewa Fiase, Ebra, Ekamwa, Oba, Naboye, Manganini, Abedi Ajay, Ena, Wasaya Franka Guafo, Edema MPP, Amanuku, Ewa Efekwini, the Honorable Minister of Education, the MP for Otumfuo Honorable Osei Tutu, you're graciously welcome. We go on to Bantamam, the Honorable Minister for Works and Housing, MP for Bantamam, Honorable Francis Asanso Mochi. We may welcome the Honorable MP for Tema West, Honorable Carlos Ahinichi, Vice Commander-in-Chief. The Director General of National Lotteries, Mr. Sami
Sylvia Luswata, Nakita from Uganda Kingdom in Uganda. And again, Her Excellency Rita Maria Zimbe from the Moroccan royal family. So on behalf of the chiefs and the people of Ashanti, we would like to welcome Her Royal Majesty Queen Consort Sylvia Luswata in Uganda, and of course Her Excellency Rita Maria Zimba. 2023, we've had distinguished personalities sharing hospitality and paying homage to His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu II. If you recall, on the 5th of February 2023, British actor Idris Elba, together with the BBC, were all here to celebrate the first Akwasidae of the year 2023. We've also had an occasion where the Vice President, now the presidential candidate, the leader of the NPP, together with members of parliament, besieged here to celebrate Akwasidae. This year, we also had the former president of the Republic, His Excellency John Dramani Mahama, also celebrating Akwasidae with us in the year 2023. We have the Colombian ambassador, we have the board members of the excellent Honorable Isaac
Vice President Dr. Alhaji Otumfuo Mama etanum ena homae why bia eya na mwasi Dr. Otumfuo so na mwasi woni mo ho ekaka na etanum na o emae President Dr. Alhaji Otumfuo Ane Hokami Samira Baumia Ene Aswafu Eka a member of parliament Benshia South Honorable Matthew Opeku Prempe Honorable Francis Asantehene Boachi the Ashanti Regional Minister Honorable Simon Osei Tutu, Ashanti Regional Chairman for the New Patriotic Party, Chairman Bernard and Bosiako, Chairman Otumfuo. Angry Ashanti, Onse Abba, Sir Oni Ebekabu Ebiadero. Angry Asante, Okwasidae, Board Chairman, Honorable Ebenezer, Mr. Eric Asubante, and Owura Emmanuel Peju, Omo ND, Angry Asante, Okwasidae, and Nimba Ene, Sir Oni Ebekabu Ebiadero. Hello.
the Supremo. And I welcome you, Lord Kwabena Nyame. I've seen some posters around. 55 hash *776*1955 hash. Now also I'm assigning Professor Dr. Ebenezer. See you. The team of Asantehene, anymore. The second lady of the Republic. About Penny Samira Baumia, a Kaho, Wachino, Edina, Aturu, Oye, Equono, Ever people, and Ghana, Mampenny, Abedia, Hon.ken. That's someone. Otumfuo Osei say the medical say no say Otumfuo ehu ono anba. His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Baumia Hon.ken ewa ha ewiya ekutale dedibia ene Akwasidae itato ewa fimu adekesi na leba ultimi intrakran no to nkra na beye nefe ese ene fata se obebeka Otumfuo ho no be mu Otumfuo adetochi ye tosu mi no ebra na oko akansi ewo New Patriotic Party mu abe Frank Otumfuo dibieno odikaba ha besre ansan ye ko special delegates conference no dibieno Otumfuo odinkunim no yesi ba bi a teacher aboa no ehwa ne sane no etimba ebai Edwasida ebro ibisansa no ko no ba ho ebedi unsamushira ene apanchire uzushira no na usuma no pan ne kuludi ebe no bia ampa okoye odinkunim odibiye no wananta sabe biase obia epe asida eto samba tri Edwasida ebrel esamba wa manyese ekonu ensie akaba ko a osan akọ enti oba ho ebeje wani nhira ene akwankyere ne paibo ena okoye no so na me na dom osumuye wo mu toso na ne ekoto ye no osan adinkuni biem se wo ye no kanina no na wo so osan ba Edwasida ebrel no de bra santimai na ewo adifefa ya ye edi amano edi ni chiamu no ba na ono bedi ade ana o sande Wasida abrel na sawa bo wa maniese wisha no ompai pa wo ma no wasan edi ekunim biu asisi Oebe Frank Otumfuo ama MPP amanyukuo no na mse oda amanyukuo nti no oba no nyono nko a ele bae oni ni party mpanimfo yewo national chairman yewo wa na general secretary na yewo na nabi national organizer any party mpanimfo no bibiri eka ho na region yi mu nso no yewo regional chairman ono nso ne mpanimfo wo mu nyina enso eka ho yewo aban mu mpanimfo bi ka ho yewo mrachebadwafo ahodro enso ka no ha omugo na kidom regional security council members nso enyina wa ha omo nso ebebo na chi edom ne hokani emza midi kakan so ba no ne hokani ne bae eti
Yes, it too in your Tignafua and that war. Into your bano and the border chidom, to see it was not so ever. Now, bano Regional Security Council. Yes, we have no bano, 8 man in Sapai. Let me man in Sapai 80. They want a chicken, no. They snap, pentu, the duminu, whiskey, pentunsia, brandy, pentunsia. They are Otumfuo Osei Asantehene Nana Asantehene Sina Bentu Elisia Yawo Atiame Otumfuo Osei Otumfuo Osei Takra Otumfuo Abrafo Otumfuo Fountain from Otumfuo Obamofo no Omuade and in Omuade Omuade Otumfuo Osei Omuade and they can't be woman Tafuni or Mesia also Eguamu Appiah. Otumfuo na enam say ewo obi a ojina ho ema omampani ani aban mu pani for presidency tino omampani abedi atri de odi bae no de bema director ohe amamreso ewo presidency Ohiri Teresa Adesi na onunso adi atuja na yiwe na Otumfuo atiame Otumfuo ema kwaya enam se obeda amanyuku bia no no ye besre na mama ye national chairman no onunso esimfo amienu bia na waka no dia kire Otumfuo ene Asantehene idamasi Ochiame ene osokuko amayipuno kwa kesi party pin for national chairman University na yishi team eda ya no tutu enoma ye sise yi na yiye no koto aba November 4th no MPP the party no si anyefo no dodo na adre ko benkom se Omampani Abidiechi Ira His Excellency Alhaji Dr. Muhammad Maumia Ono and a party no ye say 2024 against ya kono obejina MPP anemu na wakoko roja pray no di tumi Otumfuo Adarma aye MPP ne Ghana man na adia Otumfuo chairman ya bei edikai na ye Frank Otumfuo Ira Muhammad Maumia ana ye babada na di edama Ira Otumfuo Osei Tutu ene Asantehene baya na enatisia afi meja kasemu no ama ye Frank Otumfuo ba na najima pempe Muhammad Maumia Otumfuo chairman wo so said the regional minister kai and then adaya echato enti bema papa adai tochi Beso mebai meneme Hon.ken beda Otumfuo Osei dia oyemai dia oyemai no yamishirano miko sa election yi ibano ho the bono amanie
Beji ni shira, beji akwanchre, ena beko sa akuimu. Mami shira, obompae mami. Yameso ma yenina edi kunim MPP edi kunim. Cause yenina yeko sa competition no. Bibia ko ye. Intimi ntinankra. Yese memba ha. Amebe danasi. Amesi nyame oma wo kwantete. Bidawa sipa. Bibia befremeno. Beba. Anapo. Ewio. Anajio. Amade so we biara eh with the minister won na pan for Asantehene omina bibia say consider that we omo de ngo mo ade e mo nsan ko nyina aba o hin ko nyina sa na ma panya bi de chia sebe wa don mebu tu franka ma MPP ono ne gire o sa be fa ya ma wo no o bu ju apa o twebia ulebo champagne and wine ahodo eso brandy wadon ma ogbo mo ade na Asante ma ogbo mo ade ohingo ogbo mo ade wadon ma bu de nizo nyinara de amayi ne ogbo mo ade ona na ogbo mo ade achia me ogbo mo ade wadon ma ohingo ogbo mo ade lo ka ne se na misha le bitu bitana wadon ma bu okyo afeno ma de se be afidi simono de edere ne wuzo so wadi wonsta na bibia we bia so agree pege the rest so was that's a papa ko baba ko insha Vice President Regional Minister, what in a powerful MPP by phone. No, we are not sure you back. I mean, some time. You be kind. Let's say the guy in the Bachana. I don't know if you did something. I don't know about the host. So I have to tell you.
hwe arefo said ye nyina yenim no afei ene braso Akwasidae twa to Vincent Pimienu aduonu miensa ne bosome a eye eduba kumu no ene niye ye de abawie no openso amba ne muso de ese dwumadie no ye de abawie ana afei ene osore a said de bi oye no obekọ benkum bekọ nifa atwa no ho na wachia na brempon na hemfo na manhene ene obi oba ye bia no ono nso de ani die de ma no chia wo no nyina wie ansa na wotu atene na wokọ na yese agro no ase etuano na maremfi opemso kwa na agro no entui amamre ne amaniem no otunutun wokuse ya afe na agro na nkasa aso twene bofo fontomfromfo enwumkrofo wa ha ene ade nso di behyemu amatememufo ne abrempon ne ade hye wa nso atebi asa na ha de ye ha ne nyansapo yenso yedim besi na ya sore so akwa yemamu nyina mmo ene hwa waje ahene wa medi ene abusa pani onsu atuomi ya twani mu nyame nai ebu afaso enye de ya twani mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi ndro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya